Baisapako árabe amoñe sepenani de San Marcos, capítulo 5, 1 wibe 20 pebe hapeisa he iñanderu eteñe Jesús omo semba e posible. Ha Jesús omo he uba sumba upuri gara uba ubupe. O wajibo hikuai on setu atuwi pete in cementerio wi pete ikuimba e oikobamba e posipo ubupe o hunwaiti supe kwera. Upeba ningo iko tuwi kware pupe hakadena rehebe yepe abavenda ikatui oyokoi supe. Hetaye oñeña putima cadena y rowiguabape. Ha ekatu omondo hopayewi ha abavenda ikatui oyokotena ipo akaese. Pujare ha arapukukweo sapukai umitiwi apitepe ha oñenupa itarehebe. Hamombere wive ha ehosao que supe oñanija u oñesuje nondepe. Ha osapukai hatamo he isupe ba e pasar con endiven de Jesús. Peyara y lleva tebe bara ayerure asundebe anija wanse mange koi. Upeno Jesucristo he isupe demba e posia seco kuimba e kobawi. Ha Jesús por ando y supe ba esa piconderera ha legión sherera orere taitere iwi ha umimba e posio yeure asu Jesús pe anihan wa omo sein supe kwera uperupiwi upe serorupi ningo okaruhina pete kure atunde tuisaba ha umimba e posio yeure asu supe he iwo ore mondonte na pecure atupe toro ike ipupe kwera ha Jesús he ya upeno mimba e posión sepe kuimba ewi ha oike umikure rie pupe ha pe atu oi haisa oye itipape cerro ukewi uwa supe ha omanomba ha herekwa kwera okanyimba omombe uhanwa iyara kwera pe umimba oikoba umitaba irupi ha osehi kwai oisa pe oye huma bakwe ha omo hebo hikwai Jesús rendape oisa pemba e posipo bupe oikoba kwe ha hera ba legión oñe monde pa iña kapona ha owapujina okye joa isu hikwai ha umi oisa bakwe pe oye huba kwe omombe uha pisa kwera pemba epa oiko pemba e posipo bupe oikoba kwere hamba epa oye hu kure atuwa sure ha oñe puno oye ure asu Jesús pe oye ihan wa hendawi ha Jesús oikewo pe barco guasupe pe oikoba kwemba e posipo bupe oye ure asu supe omoinu hanwai supe ha Jesús omboho vai ha he supe ndetere honderoga pe deroga guarendape ha mombe ui supe kwera opaitemba eñanderuete oyapoba kwendereje hamba eisa paha de poria hubereko ha ojo oñepuno mombe u de Capolispe opaitemba Jesús oyapoba kwese ha opaba be oisara moiterei hikwai ko ñamoñe eva kwe ipuku imi upebare ya etanteko anga ñamombe uanamba epa ñande yara Jesucristo yapoba kwe ñandereje pe testimonio ñande yare koba hendive upeba oikuaba na ñanderoga gua ha opaba be ñandera pisakwera taupeisa